Hey guys, hai no hai lam supio no rong te sani ketal mini blogo ke tini ka ang cup spicy chicken noodles sanai hingke ang yango tui rugui tongo tui boil khai tongo tui to already no kutugui tongha hingke tabuk ang tui rinai cup noodles so norong nai tongdi mo tidi no puila do oino cup noodles to ang chakha but mo khe ang chaya kota chicken ni ke tini first time ang try khaina nai tongo chawi saban no rong no bahai yango hingke ko ocean water fruit string no rok bo sina abang belai kheno thokjak sugo obono hingke tabo ang kisa nongoi tongo abono thokjak mase naiding hingke yango ani cup noodles bo ready wngkha yang ocean water bo tongo hingke ang tabuk chanai nai tongdi. Abo to chicken noodles ya di bang ke bisingo chicken chikon ke rajak to ang chama se kisa bahai manam ke machao ambage ang chicken ke chaliya noodles mungsa simin chaka ke antini mini blog a hajora tini sinai bye bye.